Mola belum sira hakarak isin diagnos saudável na fating, keta haluhang hakat may aminia fating, Maria Klinik Farmasi, iha kolmera dili, nomos iha mandarin dili. Maria Klinik Farmasi, iha mosfang ay moruk ba moras sa idadet. Maluk sira ni behakara konsulta saude, bela mai registo narang, konsulta moras ho doutora especialista saude niang, ho di heta recetas ay morok. Maria Klinik Farmasi, bele ajuda imi, ho di hatene imi ni moras larang, tamba ami iha mos fating, ho di leno USG, mesin laser ba maluk sira ni be iha moras rins fatuk, no mos fatim baisa ba paciente sira. Ami mos ia klinik dentis